no sia bogana de shima mamuni na dwuma makwaba de Ahenkan 93.3 FM so braso ensima odu esi o mamuni esi adwa na nwumre yi ye de babesum se nwumre no sia Akan Kasiebo de shima ma gibre na den den tise sabi dodom sia na gya home twetwetwet sabfra won foforo ana pempem home na tiensam no munchemu peza ze yo mamunsam ye mpata munsam ne yesi ne koso e de babesum wo na de obatie bi ni se na nyame adrum osofo hwe Ghana yesi kasam su kopiem wa Ghana mna hweb de fie ensam ye de biba na wo ayensam foforo enso emu ano ensam awodo osofo res kasam to tua so kopiem wa mna hweb de fie na eno eye COVID-19 no esikafoto eboye eho bra ye de eboye no okwada na diredom keto ne kire se wonu mu ni se ensam obeka ye ni nyina no sabsabe mpraduasa eye atrosem kwabna mafo se NPP amanyo ko na nenam keke kasa nyame bo afim pinu nya donu nan wo mu bebu ewotwe mu se gyen na wo masan adiade no o se wo mu kasa pe na wo mu sere wo mu pa na wonsafofro azuamu no se obeka ya eye adwumafo mo makoko ganam ya adi tudwa echem so mo pe eye futuo bia eno ya friend say cost of living allowance na etimi agbo mo dwumadu mu dina timi akoso na mo so wanji chemu no aduonu ana wono mo epe na pempa me no akasai anam so bi ama CEO edema public sector reforms ababotiri betudwa tirem se pempe pa ba bia Ghana gina die ani sa wanji chemu eye aduonu a mo pe no anu odin National Identification Authority for say Ghana for yadudo na ya 31 million nanso emu maku 15.6 million wo msa kom Ghana card na uko piamu anso awo eye atoye mantamu zoso a wo chemu se ewo takurade ekofa eye agona ani takwa wo kwantempo no samene uka se nsu atoye no agekwa na bozo se twi no osofo hwe eye mantamu no so de atodwa tiremu se ewo subu ani nyina no omde bo panyino omde kwan hye ne sa ema ne yeye ensam no wenya foforo bi na nwuno yesi adwa mo besan atagu agudie emunsam ya wo mo de beba be hye kase no mu di amayen me pacho enyuma ko bia da roman ena eboaso yasene e osiga fam se de dara mekano ya di aseda wampam aseda soko de dew akona to so babu na wasi achim dan dwa ahye e kwa afi ba ko obia yina ntize sabi paniboni otikam na wayin from abone ene asante atuma mentedwa papa bi mu e kodi dwa ma K Asenso Limited Jubilee Hospital and Ahenkan Marketing Department and afi ODI Electronics and so edimu akotrene pa Bempoma Plaza Hotel so ya dana se anwumre na darumenti yebe piam awachi mamu na esum kura duane ayensuro sanse yebe tima akwa dadwetwe ye ho kama Jumo Herbal Center so ya da omasio Jumo darumenti emponimu eden papa ya da wudo ni nyina no so edwane afini padua no enso emu abusuafo wei ene nyumako ahodo anwumre yi omaso ya sene eden nsem yi eba bedan wo aya befu ntia dem sopo ewo abefu de video so de nya so befo mobile phone wa search Ahenkan 93.3 FM ewo Facebook ana YouTube onsabe kan na mom YouTube no nya epe ade kokko no boso subscribe my na bribia ye ba pe no anya notification ewo phone so ena Google Chrome na so betumi asearch Ahenkan fmonline.com ena 0594 841044 0594 no eni dim eyamom kuta Yesu moja mekire yam ene smartphone SMS na modi aba ena WhatsApp nso be kenkan edi ama omedin kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa enti wani mu kan ya adwen papa de na de shima ma sema di be radio station information centers be buaduasa wo ma de penie e to apetin Ahenkan 93.3 FM Akan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mu batianka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Awurade na ye Information Center
Achim Apreku. God de why boafu. Kojo Kumi eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asani. Kosiewa ewa kosiewa krom. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyame ne hine Information Center wachim Ofosu krom. Ena Nyame Asem Information Center. Wo Achim Kroba se eye nida so ne awurade. Prince of Peace ewa Australia. So mo heba Information Center so asom se twetwe ewa achim dan Intiamwa Junction. Peace Information Center wo Kokobe. Eno sewa Information Center ewa Achim anyina se. Ko Sam Information Center wachim achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Info Biz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center. Achim atiase ubutu wonu wa wote anka e dia fa atiase information center edin troma wa atim kokobe na atom achim ofra mempa sam achim asani pisco enyinam kotoku repent achim otopa royal achim teshiman mejefo tiase achim labikrom omega oda sda ejapanya junction mighty achim besiase obeg kwa boedi number 2 kataban atiase junction adwini ba akufo trim asane bangalo oman achim ayirebi ajasai achim apoli yada wonmu nyina asese yade en wabiem aso pempem enso etie abusuafo ensam no emu enchiremu enie Yes, and Samono Asiana, a year and a day, a jabo, a anya baby tuning and so copium on the Seba Gafia, a idea said Dom K23, not done it, one much man biaso, a tremusomuya, a your swaffles Casam to Tria Eswam, a woman Seba Gafia Nabe in Sembusabi and so ano, now Omofrano, nafe, what so was sonum sa, waba. Fast again. Oh, obaba fast again. Any chance ya kwabani sanso na dom ketu anu wa nim tua. Ana o macho manu abia so mu chada pan kakra de fama. Na no ana na eya oso avoice kasam to tua aso no manyafo akenofori ata. Eya ne kakra kopiem awam na shebe dwafie. A okoye koyi wo munsem sani nyina ano na titru pa de ma ne koye no. Na edom ketu anu e kire so mo penkotabuo e de afa eya COVID-19 no sika foto a ye twa ye sika ye nya ye enwu dwumadie ne totoye didi ye nyina no omo peso mu hunu mu se de be ya Ghana fo nyina so be di adanse sampa sika no Ghana fo de ma won mo no oma va nwase wo manum nyamom omo de ye totoye mapa e ma ne boy ma Ghana ye nyina ye koyanim na oso we sika sam totoye so kopie mu no odi tudwa kire mu se ekota ne de mabu pa na se mo be kaya wa bra eye COVID-19 eba ye na ban de hia wodo de gu kwa so a wama eye ensuo ekwa afi kura nyamodin yi wode masoso ekwa samo be kai dom ketu an so ye kai pa anu aso oketi se de mo enjoy ye no on se ye ebobu sumi ni September mu nyina no na mo enjoy na yebu enkonta no chese sika botia aban no ewisu ye ewo ensuo ene electricity ode ma ye kwa no na eno aye Ghana cedis no 143 million eno spending ye na wase wo hwe kurampo a sika botia omutwade to wonom senko mo ebe wisuo no omantimi awisuo anduru sa na sika botia nkasa aso sika samto to yeso e budget de to wonom no na ya Ghana cedis no 200 million na so nyakopa da Roma aban yi said odwene Ghana fo wunti otimi yan kakanga krama ne gi ya wisu mu 143 million pe enti ajasa aban na ya de yampene anu ase say na modin ya ode ma ye kwai anyamodin kan ode ma ye kwa ani nsuo ode ma ye kwa no anya se o waseda yimu da bi wanya yimu obia aya ade so obia o Ghana anu mu bia no anya so emfaso ebi enti aban ne bono emodin na emunchiremu no say and also for kasam to yaso edemayen. As part of the support to households, Mr. Speaker, governments through the Ministry of Water and Sanitation and its agency, Ghana Water Company Limited, provided free water, which initially lasted for the period April to September 2020. Following an executive directive, this was extended to December 2020 for lifeline consumers. The distribution was also carried out by the Community Water and Sanitation Agency and other smallholder water supply organizations. An amount of 556 million was budgeted in 2020
2020 for this program, out of which 456 million was utilized. In 2021, a total allocation of 200 million Ghana cedis was made for the provision of free water and electricity for lifeline consumers, out of which 143 million was utilized. Government also made provision in the budget for free electricity to lifeline consumers and absorbed 50% of all electricity bills for all residential and commercial customers. A total cost of 1.04 billion was utilized for the policy from April to September 2020. Waswafo a wano na risk asam to aso no kire mu se sika mu yusu ya ewo nso de ma akwane electricity no kwa no na ye opepe wo ha baako ene aduanan miensa eno 143 million ana wano mu yusu ye na anya no kwa no de to dwa owie ye no ana wadi bi to so kire mu ese eno achi no so Ghana fo beka ye COVID-19 ba ye no ani abani hunu se enomama ye den pa hwenko hwema ama ya ka bi mu kura gudam ente ko ba ni sane ntimi nka nipa gudam kwa ema kwam ndi won mo eti se wo be hwa omo no anuane achese na aduane na hye pa achese ga ya de ko me ma de hye no mu bi no mu a ema mo so etimi edi yo munya ahoden titiru pa ne nka bubuni mantamu ana asante mantam na viviri mantamu ka so ne patamu na wase ano enipa dodo a wono mu etimi nya anuane bi edi ya wasabre yi mu ema munya ahoden no na wono dodo aye 2,744,723 eno aye nipa dodo a cheso mutimi nya aduane bi di ye na eno no obu ho kontare sika ye de hye mu de no anuane e de koma wone mo eto ajase ye no anuane no ene ye de nuane ne koma wo mu ni nyina no otese eho eka ye boy a eno aye Ghana million no aye Ghana million no 12.1 million 12.1 million eno ena yesika botia Ghana yesa ye ewo anuane eno anoye ewo lockdown no enso emu. A total amount of 12.1 million for the distribution of packed food in Accra, Makassar, and Greater Kumasi. This includes the cost of transportation of packed food in some suburbs of Greater Kumasi by NADMO. The expenditure for the provision of hot meals during the lockdown served about 2.7 million persons for the period of the lockdown at a unit cost of 4 cedis 32 pesos. A total amount of 42.24 million was expended on distribution of dry food packages through faith-based organizations in Greater Accra and Kumasi. A total of about 470,000 persons received these food packages. Abusuafo enti wo lockdown no enso emu no enuane a amafo amo enjoy no ahon konta eno asoafo eskasam to ya so bu ye no otiase eyo pepem eye dumienu ene akiri pa baako 12.1 million Ghana cedis eno mo ede no anuane no we ye asoafo a eskasam to ya so no manyafo Ken Ofori ata na wo coronavirus COVID-19 sika oman edia de dwuma fiti afimpinu ni aduonu besi afimpinu ni aduonu baako ya na nyame adom Ken Ofori ata onumnyafo hwe yesika sensko bu nwa konta no ena o chese sebsebi producer ye nananom mpanifo wo mu bu bebi se so prodon kwa so nyama na asa na mane kese ho fepa miko o ya tenten pa oboa asa na mane na opeso ye dwuma bi mane nti bo so mane tirima ne de ena o chese COVID-19 ba ye obia suro bank manager suro di opia trotro so di odimate osuro obia na obia suro Ghana no sei esanse yade ne se eyemframa mu yade obi kasa kwan obi so no tumi kwanya uhu obi kura na panazo kwan a uhu zuadi alato suadi fufuo suadi banchio uhu otumi kwan saa omle yonyai enutina ma obia suro obia bon ho ban nanso anase fa wo mhwe nipa mpomu na wo de wo gina mu yadwuma ekoba asa na ebi so ehon popoe pa tiasabi agina mu akom de no na we nam so mawura Ken Ofori ata tiasa sade be ya na ebema apomde adwuma fu anya hoden ne akomatoyem ene ni je bi dia yi adwuma hwe manfo nti wo mo pausika 1.522 million Ghana cedis efi COVID-19 sika enya enimu emma apomde adwuma fu no na eno na ochiche mu kire sei wo mo de mu 2 million Ghana cedis efa basis awodro ahyen ewo nkram mpuni mantemu tema Kumasi ene kaso ma nesefo emma wo mo de kwadwuma wa bra lockdown ebaye no na ahyen wo mo de ma wo no ebi aye ayalolo
bus tenten kase green ya ko nkran na nam won mu eno bi ena metro mass transit MMT eno so wo fa bi nti ahyan mienu ena wo han ena mpotem akomako nan wo mu tu sika 2 million Ghana cedis egu wo so munye hanopa bia mu de next for akwadwuma de wo ba said be ya lockdown yi enko ha wo mu onumnya for ken of rata san to aso say sa sika na mu wo mu twam 18 million Ghana cedis 80 million Ghana cedis ema anesifo ene wo ma hwe nipa mpom se bia bibia si ye kwakoboa wo mo wo airport na nazefo no wo mo de ka wo mo sika na ban de ma wo mo dada aketua de ma wo mo no ti wo mo tum o mo ntichemu aduonum 50% eno no sika no ade a wo mo de ye eno no onumnyafo ken ofurata san to aso kire mu se sika na mu wo mo pa mu 1.440 million Ghana cedis 1440 million Ghana cedis eno so mo de koto PPs eno no ebi nose mask sanitizer samina ene de eka kanwa ye de boy ho ban eno mo de bi nso eto de de ye enso yesese bia obianya covid-19 ni bi ana onya bi ene biem enwema ayarfo ene apomde adwumafo de be ye adwuma ewo ayarsabia eno nso sesika no mo de kodi se adwuma no onunyafo ken furata ekasi su sei health response supplies, equipment, and relief for health workers. Mr. Speaker, the total amount programmed for the measures under the health response in 2020 was 1.522 billion, out of which an amount of 1.049 billion was utilized. The details are as follows. A total amount of 2 million cedis for busing health workers within Accra, Kumasi, and Kasua to and from work for the duration of the lockdown and metro mass transport. The whole amount was utilized, with 0.7 million going to CAPT and 1.3 million going to support the services of the metro mass transport company. A total of 80 million Ghana cedis was programmed to pay 50% of the basic salary as allowance for frontline workers. All requests have been reconciled and paid. Total 1.44 billion was programmed for the provision of PPEs, testing kits, and medical equipment, as well as to undertake community engagements. Other expenditure includes communication, quarantine, and treatment for COVID-19. An amount of 1.01 billion was utilized. Tiarishmama, ensima etwagu asa wiase obate. Santina ebei ayo smesi na busu afonti eni etwagu. Ayo numnyafo ken furata COVID-19 sika o manyaye ehwa konta ena obu ne baako yi ne baako tsese bia brofo mu no. Na odina no sikura no kire mu se biewu. Afi yena ayen se COVID-19 be na ato no die mu oden papa nam so maban no edisi na nsu se ayasa bia odro ewo mensin mu makomako du oha ene du bako 111 wo mo ba behwe asiesie na wo masisi afoforo nso aya tu din se agenda 111 na sa agenda 111 no eno nso aban epa osika 779.05 million Ghana cedis nyeska ketwa eno nso mo de ko share agenda 111 mu na se sika na wo mo pawo ye no se se a o ka sei emu 763.92 million Ghana cedis there wo ma jam a wo mo de share agenda 111 mtu be ko ba bi okọ asenema so across say ya wo mo twa foundation wo mo ye adwuma okọ fonsa ye bi say ya wo mo ye adwuma okọ osodro say o ma pass ase a wo mo be ye adwuma ti sa mia ni na ne the whole Ghana ba bi o ma frase bia no sika no wo ma jama guo enti na wo ma frase no esape ebeka. Health infrastructure. Mr. Speaker, in the wake of the pandemic, government took a bold decision to provide health infrastructure in the districts and regions that did not have a district or regional hospital. In all 111 district, regional, and metro mental hospitals, Agenda 111 were programmed for construction. A total of 600 million Ghana cedis was released to begin the construction across the country in 2020. In the 2021 budget, an amount of 779 million was programmed for the continuation of Agenda 111 projects. Out of this, an amount of 763.92 million has been released. Eni amuti ye Ghana so for hwe sika sem ni nara so finance minister onimnyafo Ken Ofori Ata na wabra aya onimnyafo Ken Ofori Ata bu nkonta no awie ya pe ana domketua no ano ba no dani aya onimnyafo Haruna Idrusu onu kroya sayam na sebadwania otem de ma de so mo Tamale South abato pesua so wasoli jana na mo so no speaker mo asam ka and was okay carry on and was on wo hwe nsama
o kika nyina aso hu ni sesem padu asa ya atrosem na wudie eno asa atrosem sesai no asa ya atrosem speaker o ya atrosem free say aye Ghana man panyini Ghana nyina ya man panyini o de onu no di brei e ma wa nei wo ye osofo eskasam to tuasuo obepie mu amrase badwafie mu yanom ya heya eno ba ye awode aye state of the nation address so na no ebetu dwa no ba yo ka se covid-19 no okeka ehun sikafoto amunya aye ene djuma mu didi ye nyina na ayade se eno sum sika botia no aye Ghana cedis no 17.7 billion ene ode betu ye ni mu hanom speakers na tia bi na speakers aye na mo aye na namti ase ene ode betu dwa nanso so sawe aye osofres kasam to tia so no manyafo akrofori atanso dia waka wonu su bu nkontane nyina no okeka de onya aye nyina boma eno so aye Ghana cedis no aye 12 billion and 17.7 billion and a sweatime hwan ababedru 12 billion yi hey asem de mo awram eto atese bibibia de befe se covid-19 sikafo do no enoma bi nkonkan enoma bi sedence si so papa na wokotu figures ni so bia aye Ghana man pan be piem ho dom de covid-19 ye ni nyina no so wokotu bi ade kire se enokwasem ane se nsem a soafo riskasam to ya so eka no ba bi ho no ma ne nsem no etosini. Data from the Ministry of Finance tells us that an amount of 17.7 billion or 4.6% of GDP has been spent in containing the pandemic since 2020. President of Ghana, 17.7 billion. Minister of Finance, 12 billion. Who should we believe? Who should we believe? The president or the minister? It took an unbudgeted 1.9 billion to assure that our children and teaching staff went back to school. Mr. Speaker, the minister is reporting 1.119 billion. Another discrepancy. For us, a probe and an open public inquiry into COVID expenditure beyond the headline numbers of the Minister of Finance is inevitable and an imperative. We are not looking for headline figures. I spent 12 billion. 12 billion on what? In that COVID trust fund, Mr. Speaker, we are told that the National Health Insurance Authority contributed 250,000. Ghana Stock Exchange, 100,000. GMPC, 1 million. Ghana Gas, 1 million. Senate, 500,000. These are all public funds that must be accounted for to the Parliament of Ghana. That when you come to expenditure on COVID-19, that status update on COVID-19 expenditure, page 6, he accounts for 12 billion. Then the president accounts for 17.7 billion. So the House of people will say, couldn't Ayabachi, where is the missing money? Hey, kunde labayati. Emuna ho. Asami zizo. Where you aswafo a wono nyamo onya aswafo mum. Ana aswafo a onu mum de nsam ko tu dwa no manyafo akrofori ata. Na nsam ode ko tu dwa no. Ana emrase badwane onu ginam de ma de hyamu atamale south. Onu kroya eye dom keto emrase badwafie no. Ano ba no dani onumanyafo Haruna Idrusu. Ana chese wo challenge o si figures ni bi nsisi so nana beka e na onu so beka bi e ezo nkra o man prani na dia ga wuche ye ide na state of the nation address no I think say e banis kasem no kuntabu a finance ministry na ebu na om de akoma na enu di se mihwem because say on the just kasam to tia so and they also on the boom content no dey come na so abekenkan nti dey na we can 17.7 billion now so we can 12 billion 5 billion na fine case ni more than yati wala o sempa wala o joy ya tuanyu meno Akan Kasiebo so me pacho akira wadwen Fafa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp Facebook and YouTube nso search Ahenkan 93.3 FM for adwenche go ya beje brani Akenkan ediamao mebo apema koso head of cooperative affairs Edman National Identification Authority NIA Abdul Ganiyu already atudwa kire say Ghana kada wonsam sori kukutako eche okuku seku a je so manfo bi yam je mo
pram wan koye bia obeti ye de passport sana yalo eno na njan Ghana card ya wonsem bebrebe yi ebinsa komodie ebinsa nkan wo modie eno na so wura Abdul Ganiyu ababonten kire se enipa makomako 15.6 million ewo Ghana no so mo nsa Ghana card oba wo nkrata mu dia bibia dia danse pefe se ampasa nkofo beni na abeje mo card a wo mo ediko eno na wura Abdul Ganiyu kire se National Identification Authority for nya bre papa tse krodom wo mo je adwuma se enche wo mo nsanka mo Ghana card ni nara wo bia nsa beka ne de se de bia re-registration na ekoso a onimnyafo esla kufu e de aba betu dwase nyame bu a July bosom na dupe enya de ombetwum biom enu nti wa anya ye betwase mu no se de bia wo mo nsa beka na ama wo mo etum de akwakwa re-registration no owura Abdul Ganiyu kire se omanfo dodo na bia ya wo mo kokoye registration no o ka so wo mo nko wo mo beso mbeko enu nam suma National Identification Authority ya enti ene ye de ya tuotu a wo mo kanti wo mo de hye bebregu akwama wo mo ye ntutuye se sa ngofo ni na enche wo mo de wo mo kas bebre wo mo ewo nkronkro awodrumu amobiansa kaneke de obeye no watumi eden card akwakoye ye ntie nsem opanyini Abdul Ganiyu edituja me about 3.6 million cards are in the hands of Ghanaians and conform my register the crap the Ghana card. Where I am the Diana make the mass registration no that card need to go on my young issue whilst in the but since the PA original net district officers the printers are cards the the regional and the district of here the BBA already retired. Now I look NIU office within that particular district. The officers for home more waiting at the shard no amount. There no may a very big problem because council involved and conform Becky. And Untina, yes, she needs there, yes, you know, the young Casano, the Bentham cards to know near the community, the big chill up for amount for the Omumbra and the Jomo cards. Yeah, yellow Sana and conform to Omumban Becky, Pacho, and Yadio be big play and I got no. Ahenkan FM. Na si wo mo nsa ka mo Ghana card no wo mo yentutue na awie na se bibia ya krado a wo mbeba bonten e de enyoma do aba bonten de nkrata brebre nsemtwofo am ya bom se bia wo nsa nka de no be nzampa aba bonten ja video betumi akobia ya okoye registration no na akwakojo de owura Abdul Ganiyu san to aso kire se empenfo ka se mi se nwan ya kwa bonten wo mo maya yenka wo fro ngum se mo som konko didi jesu wo ma bansa na nso se sa asem no se said the nomasi kono National Identification Authority for there and chichiri wo mo sanse se nwana wo mo kono mabo so mo mayo Ghana for pe wo mo card nti e wo se wo mo print wo mo cards edema wo mo nanso se ototo sre card ni bebre won mo man fo nkoje wo mo de e na ka ba 300,000 e wo se mo print ba bontin said be nipa won so nsan kan de obetumi akoje ne de nanso ebisu mo nti mo nkoje mo amoye no mo nkoje na kwanda said be ya 300,000 cards aka na ombe print aba bonten no enso mbetumi acheche ediama Ghana fo no. In the next couple of days, a very comprehensive statement a very detailed all the data and probability about Omoka. It's maybe a customer for. So what I would do is that me person be trained up to a point me would ya bwabwa ya wuye a 156.6 out of a total of 616.5 cards I am printing. We have quite a lot of cards the regional and the district officers and Profono or Ominion Kojiomo card. Let us say about 300,000 cards here printed. And one seminal. Any amutie head of cooperative affairs, Emma National Identification Authority, NIA, Abdul Ganiyu. Adisimama nyumre no si Akan Kasiebo no asugusu a yedi mu enkyeremu enso ede edan wo the best in the east kasafidie eso Ahenkan 93.3 FM na wudi na chiwa be fontentan so aboasan sensem ni biwo no ma eswani enso akacheti etwamfonyini enso ede kyerɛ kama okɔ YouTuber eno eya Ahenkan 93.3 FM eya subscribe na afi wa hwɛ kama na timi aboa YouTube no kɔ
atwekoko na so do sabo so no wawie wadwuma Facebook enso aya Ahenkan 93.3 FM enso duru wonu ma ene o comment na manfo jagum papa nyagro kwa na ozo so COVID-19 zika foto no yabu nkonta wi wadwenche ne se fa kwadan ye wo ye ba ne abekenkan ade ama aya shema wo fro so enya bi enhwetimo mo YouTube ne yami Onyankopon hira mo ma wo se mu gusu amo hye mo ya de 0594 841044 SMS anase WhatsApp enya ba pe bekenkan enso ade ama wadwenche fafa ho na yakuya nimu onsefofro enso emu Chief Executive Officer CEO Edema Public Sector Reforms Ora Kasiebo afo ede atodwa echiremu ese watete se nkrofo ewa Ghana anemo mo ye adwuma na se adwuma yefuo yi ene wonomo ede esema wodo de aba beto aban nanim se omuhia cost of living allowance said ya betumi aboa mo adwuma no mo ye no etimi enso akoranim no matimi anya homekeka soronko ede adedwuma die no na wacha cost of living allowance na wonomo epe no omo pe onje chemu no aduonu 20% ana wonomo epe na no ana Owura Kasiebo afo echiremu se sika ye ya omo pesa aban de ma wonomo no enye sika ketuo enye sika ketuo kura na bipam no kase so krofo atifie na won mo pa adwuma yenya nipa ketua no ateze sa 20% of cost of living allowance se aban kase o de ma won mo a ye betimi ade afa adwuma yefo a won mo dodo be se eye empem aduonum 50% and ye betimi 50,000 mum kafra 50,000 enkrofo nko a omunya adwuma nya betimi dia form dia tu omuka eno no agese be se mfie enum entem na o jese enya de ketwa entenu nti okobesere pa esense eyesa nkrofo ekrampa sabi omo pesa cost of living allowance atechirefo wom a doctors fo wom ene anyumayefo awodo na abanyumefo adodo na anu akika ho bi ene o jese we krampa mo abechi nyina achi aban ya science se de amamo mokwa humije mu amoje pension scheme allowance mo beji pension scheme ya de ato de amamo mo beji eno krantin kwada yesa wo scan kitikiti bu onuma abane de mamo enti we kakra we na mu jama ne ka na nka ya dai esense nkrofo tifia won mo pa adwuma ye to ndo su se sanka waji chemu aduonu 20% won mo epe no as a cost of living allowance ke omo ma ban no efanfa won mo tifie no awa adwuma mu na no atimi aboa. The 20% wage increase omu busa no so abanji tumwa is equivalent to employing 50,000 additional workers. Saban tum 20%. Untimi employ. Kase it be better 50,000 workers. Additional one. Student that we unemployed the year kan. Maami bi awa wo ma osi bi nya adwuma nyei. Yen ya yetua ye kakra 20% increment ne yakra ye ma. Yanko osi bi aban timi fa wo 50,000. Nfie numa eda ye nimu no. Untimi mfa wo. Enfemba adwuma no. Untimi. Yes. Untimi. Because so mu 20% ya eye basic no a wasa peja wo mu pension ene wo ma yumo nyina nso anti wey aya enzama wodo a CEO Edema Public Sector Reforms Owura Kasiebo afo ade tudwa na wode bi kan ho ade tudwa kire mu siasa de o mansi bi ye ya obi a sori a wo pra ketua tumi mu de obi anya krado sani aba no obekoso akoyela la sula la on confirm as sam no kase akra nanado wanam bedroom ne ekro bi akika eka ho sadi aya na yanim se anya so ya obesere kakra enti aba ne bekoso asresre sa abubobosia ama bosia so amene moman yi esanse so obi apraketua ntumu wa be anim so oman mu aya den ede a na ne aban abosia no bebo na de abiem esanse no ma ye wo Ghana hai yetimi yeso ye ne yakasa timi adan de ne yetimi de aboen ho bra enti ano so awase ye hwe ne yie ebi kura obesa boro sika ena ade abetu omuka manimu ya pa de minhu sika eda hotel ya ban kotam yesu okobobosia using treasury bill ene ehun related interest ya wobetua ya no so su twam be 15% ya ko 16% no so what is president is bosia na ye bonus hu ne na no so be 13 to be 15% which possibly may climb even to 19% this year and no so no so unsi hu so sa begumu dia then it is no longer 20%. Ni related treasury bill borrowing a year associated borrowing ade any pension no no year betuatua ne kan ho dia we are talking about 35% ni body
na ne kura mu no eye owura kusi buafo edibi episo esraye sanka be pa dia public sector workers no enka sebe mpraduasa wono anwene hu biem nanka wono haw a wono madana didi a kire aban no ekomo enkwahu sisiye na kebu wono akomo entwen san se dia be betumi aboa o man kokko Ghana ye nyina ne ya kekire na ye ya ye nyina ne be san wo enkwade enti sabiam no kaza die odura kisibu afo esra pa se public sector workers no wono enhwe nanka ebehia pa se cost of living allowances a wono epeno ekomo ntwen san. I was from now onwards, maybe up to the next 2-3 years. I was the government rapport and the unions must be efficient. Na far more discipline, understanding type of union. There must be wage demands discipline. Emra system no. Na say explaining a lot to the workers. Let them understand what is in the coffers. Let them know what is in the coffers. The problems lies ahead of our buying. Now, they may moderate demands. Just like say yebuse film here, you know say yesre omo pressure ma yeso this year no yen mema no. The same thing. And buying so catch workers no. Say woman so moderate woman demands no. Ahenkan FM. This year no say your bar you taste susutata ukunu ne moyesi oya tata ukuna na akofo hawaba siwa aha sanse no moy dey pa we Chief Executive Officer CEO Edema Public Sector Reforms Owura Kisi Buafo ewiase ni na de atumi ma pani edane abofra bema pa na oye ne nneoma te se oba pa nso na oye ne nneoma te se akwada kra de chi na bobo ya na ebo ne pa na oto na no mo se de wiase ni na ade atumi ya sa ade ne pe yare pe ne tumi ya sa enti ade ya pa se wo wadwuma bia wo ye na yade putupuru bia be bo anu akonya kwanhye putupuru bi na utifie unya ya sabia papa bi mfanko wetre fo sa kwanchen na nenam ye drowe na utobi ye yese na wo ye bi me pacho sa nneoma no di akiri ubetumi atena fie na wadwuma nso da wonom na wo man so bre enu nti yade de ewo nipa ho eni nipa na ti nanso eni kwan so ma ne di so hene enu ntenemre mu so wa chim dan cross man so asubua bre na sikotokom chiamentia ewisa bebia mpotema bebia ote anka bia no se yade kan na upe bebia akohwehwem na ehu adekora yew ne amono aduro betumi atu ase a eye Jubilee Hospital a ewo achim odan die den say oyo yarefo na so bepiem ono ma doctor gina ho 24/7 okona oba ohwe so umpom ya na se obede so kra de ne bobu ye krokro papa esan se wo mo tie adwuma na se nim se enipa ho adwuma eno mo ye no laboratory on mo test awdo bia peso ye no wo mo ebe ya mo mfidi awdo bia bi wo ho na ya wie no edro bia wo se yede ma no ebi wo ho no mo aye nka se kwa bonten koto dabi yenye sala la sulala no Jubilee Hospital wo ma bo mo pa ne nam antinanta emana ya mo fafuru no wo fafuru akwada no unim ade kata no unim de ekoso aye obi ozo de na wo me odni tie me ba hwe nti be so pa pato sanu mani na no ya fa ko Jubilee Hospital no mo hwe se da akwada no ahoden tie wada ye ana ona ye wabutu ana wada ya wabukotoje anu asikuntrumu o tafrenenza ana dioye bia no wombe ha katro na nso hu kwan a obefa so akra bofra no na unya wo no nso akwan a obefa so obehwe na amane nya hoden eno nso Jubilee Hospital for boa papa se bibia si ye pe bibia ye ayi operation theater me pacho ebi wo ho ena scan awdo bia peso otwa no ebi wo ho chese Jubilee Hospital wo sa wo bra wo ne ayarefo tenasi din komo checho mo nneoma ni su biebie nneoma ni su mo ti dwumadi awdo biase ene yarwa awdo biase ena eye clinic eno no eye biaya chese akade bia de hwani no eno so bi wo Jubilee Hospital eziche yade yade a ehu papa e kan watuma otwentwom te sa hwede da wiem e kan wa
untumi chiro pa hypertension so eno so Jubilee Hospital sa yade mienu wo mo abene wo mu pa ewiase ni na onipa ba kopo otumi hwe yade bia wo ba ho etu ase ye friend gynecologist sangofo no omonya common no Ghana na so Jubilee Hospital omode mo ene omudwumadie se de TNT yabo wo ma ba so ene adom wo mo gynecologist ba ko a ono so ye na adwuma e wo Komfanoche Teaching Hospital enti oba na okọ ne ho odin papa oba yade bia se umma yo hu bibia wani nye ho umu nsanso na moja afriu hu so fitafita bi untumi nwo fibroid onyema no apon sanyoma weni na no fako Jubilee Hospital na gynecologist no onne dia wakọ bi no mu ano no omanfo sua se de si tose se de si ye ani se de si operation se ono ne dia ne so behwe problem e wo ma ho bia no papa ya bene wo ma obetu ase e dia ma gynecologist wo mu din eno no me pa cho Jubilee Hospital kwa health insurance ye adwuma ye adwuma ma wo se yes ye adwuma nya bu all the hospital utikra pa na the health insurance kwa sika be sa jo no ye be wi asa ka jo se ko twa abontin Jubilee Hospital front sa okwa wa wani beji go and try ena canteen so on maduane odro bia pese otoma oyarefo no so obenya bi ato ama no atwomoda wo mo amantra ofiri achema boabo na wo kwa achem odan wonsani mfa so new bridge no so a ena Jubilee Hospital for wo mo butu edi dwuma so mamanfo ene dim bibi chirwa dwen so yade bia dokoro bibi won mo ntia se opese obisam wo mo adade so baten wa wo na wotwe fra Jubilee Hospital mpinfo ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital perfect health care K Asenso Limited oba enkan fami anum sia nkunya ewo reception table se so anum table no wani boss an say wow what a table unim bravo kakra na afia twetwe krabofo what a nice present table in the reception of Ahenkan FM efe akono table be se be si wonu ma hu a udwe yes nipa na tonu bo pa na waye na kwancha die bi uto enche bonse ehu abo bia de na no kapena problem ba hu isi wona ye dede kotwe eya ato ade papa na enche ma osade bia osika mo beto no ke asenso furniture de wa bin wom ope wooden chairs ope plastics one ana foam ayemuma swinging wheel office chair office one executive one ana so authentic bookshelf wardrobe empedue mo den obada so de obe wo so bia krache me se wonte no kochen ayike Asenso Limited eni diem hwehwe na kira kon wo cycle adabraka oko irank ne kwan so afre no 0244 568014 0244 568014 Ahenkan FM opeso ogbo nyomo de wura afre yen ya krado ya tete package ne so ya be hwe ho ne amobi na so de ton de akoso free marketing manager 0244290093 0244290093 na ODI Electronics ODI yada wasiemu sansa wohwe eye home appliances awodo de ba ya ninyina no yade atum an yatiefo na endorse papa disi ade bakora na eye afandoso puemu sansa nso to eye TV na open fridge na open deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan iron heater ninyina no ODI Electronics adaroma wadibi enso aba na wade ba ya no na achemfo se ya wie sansa ne boafo enti wa atufo bo no de ma wo eno kura nyina ti wo se mo akonya mo atua ne kakra na eso adekọ na wo pe ne bo se fridge na wo pe se TV na wo pe se diffuser na wo pe de yanso no be dia no kakra ne kura no obeje no akoya la sula la akoya adwuma kakra na afi no odi aba betua ne kakra ne nyina no aye ODI Electronics na de se akonya we dia to na so ye odwadini no man be boss nyina hu dwa na wudi a me ha ho nkwa sentimentam kabupuni mantamu enkokofo dua da bi fa sa sika no dwetire no
na efa transportation no anasa sentuade na de beka ho no fa ka ho na fa beto no ma no ODI na be mfa so a ubenya enso e de afri so ODI Electronics ne Ahenkan 93.3 FM the best in the East kasa fidie no woni mu nyina butu dankro enso emu ewo achem abuabo achem abuabo na wo hwe Facebook ne YouTube ana ahenkanfmonline.com wodi aniye wodi afra ne keke ofra na wono bebo nkomo ba bia wo Ghana fa na ba bia no wono ani ko fa so no ma no ba be ka wonsa wabra modi nkita ho na mu nyina manya mo ho agidie 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 and ODI Electronics na enwetine Bempoma Plaza Hotel we obi a wotu kwan ana kwantunia obepiem ewo odane ne patamu ya mo akwa aba ye hanom ne de unya bedru na sum atowa menjeja ho jeja ho pe waso be ya hye katre shankani ni se wonfo wontwam enko Bempoma Plaza Hotel sanse wonom ana obenya baabi adamu asomadwo wade chen wato kwantu so sanso ana ubetimi enjoy environment ni sanse bibia nuane adokodoko de na adokodoko de emu odin de emu omere ni nyina no benya bi de upe bia no eho ye treat se de otu wankasa ufi sanso ana wa chimam ni patam ya bia na ope baabi akọ no wani agye pa de a ye Bempoma Plaza Hotel engagement ni mu ye wia na wedding ni mu ye wia ba bia o se mokọ wadefo no wase mokọ na agya mokọ gimani no ye Bempoma Plaza Hotel jumadie bia wudi bia behia conference hall no ne nyina no ye Bempoma Plaza Hotel oba ya ho bambọ nsem ne de tumuda sanse gyana na mo so ye bon wo ban tame na enu achi nuane apenso medical catch no na wudie eho yenum dum so yenum dum siesie ene yenim na disco ndabi ewonom de oba enkania no egina so saa wadaruma woduani kyeremu ewo eye achem oda nkwantanum the Church of Pentecost asafo no yene no ana edi animhwe na udu oda nkwantanum afo ni kyeremu ewo MTT di kwantepo no so obo wonom kakra bi tram MTT di kwan wo office wonom a bo wonom kakra bo se the Church of Pentecost no ewo yensa nifa so saa na yasoso ya obonkum so yene wo mo ene di animhwe fra yene ewo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 eno ya Bempoma Plaza Hotel na Jomo Heba Center so aba omada romantina nipadua na tia papa me ba cho nipadua no entidi yare malaria no na ha meboa saa malaria no so wanhwe ne yie a wo yare boni wodonka kankaka no fon na wodo konse do enu achi me pa cho sisi onai baabi wotenka bia no ne nyina no yefa Jomo Heba mixture ne yabobo ema no amokwa fikyira na yawdie ewo mu no mudi yaw tiem bonsa no sama onsa no da moja no enu nyina no haw ewose ofa Jomo Heba mixture na odi etu ase typhoid eno so ye yare boni me pa cho yam tu ayam keka ne nyina no yade a ye de Jomo Heba mixture e de etu ase oba soso ene bema yaka oba na chesa ase ho no ewo ye nit ewo twa eno na ma wo ba no wo ye oba sima na bema soso yaka bema eno ane waba no aba no se da fom saade a na nye wo se aba ne timi gina so pene na etime twama na waje points so 3 points kama na eno achi no ya de Jomo Heba capsules enso de aba anu se buapa mema ni binumo ebu adwuma siripa bu adwuma na dweda mu ni nya so wonkuma boa mepa cho enkomo ano eba petre twe pepe eno ne sa no entimi enkuma boa se eba yi tem ni bia ende ba kokora tomu eno ano no wakuma boa na eno ensu achi no eye enam yade awudo ni nyina so no Jomo capsules edi hu adwuma pa ama no matimi ekonkan esiesia walefo entemu asem yade bia no etimi eyifri eye anfio ene bema so ma bema yo no edi akitremu eye Jomo Heba mixture ana Jomo
herbal capsules no obenya bi ewo eye pharmacy shops awodo ewo otan patam ya no nyina baby to say oda pharmacy ochiniba drugstore always eye Kennedy drugstore na netumasi LB amuafo omu nyina no okwa onsabe timi akabi yamfre ewo 0244 043 110 0244 043 110 and 0201 672 578 0201 672 578 Joshua Kwabena Ejenim aka Vandam Watena so the sports update Adish mama or the shaka sin mama Joshua Kwabena Ejenim Vandam Vandam. Yeni musa ugusu shishe kumo ayedana obechiche kumo minimse enche petro beba usro kumo COVID-19 sikasemi adabe tuja kumo what nasi afa sports ne trust my yen kumo agude wisem kakrebi yan fan toss yan fan midin ade Joshua Kwabena Jenem Yosef Fajire kan sanso brempon pokuware Raymond ahyetemu na kan sam na bone beda ye de babeja ene anwure yan fasida emma real men barbering saloon na aba na setene haircut bia peso yibia no kwa ombetimi aboa na bibia enso etimi akofan ed amount so your ba so ye bena peso you tina wonim da wonum kama de eno ane real men barbering saloon me pacho owo odan dia Mudoni echem Roman Johnson mesin teams ni fie no na eben ho pe afi aboabo so no yade abompa Johnson so ye ne fitting shop no enso na ebon hwani wa akwa ombetima yu kama na afi bibia enso etimi akofan edama ebia ne no wo fie na apese wo tunsa de friend afi e ba fie be yu tina de mawa eno so betimi ai ne kama edama number ni 020840 8059 0208400859 and 026810 3225 026810 and 0552 716777 frampen for Joso na afen koma ka we chenya no omune wo edina yenkopiemu awo Sadio Mane akachi abrantie na osi akadema Liverpool minu ka say de 35.1 million euros abranten asan contract no ade amaba na unveiling no enso etime course na abranten na kasa osende nani age sene wetime asan contract no ade amaba ya ohwenim sene university mi asate na fo etime gem abo game Allianz Arena yentien sema Sadio Mane edituja fans. Here is Sadio Mane. Really happy to be here, especially with this amazing view. I really can't wait to play in front of you guys in Allianz Arena. Ciao, take care, see you soon. Bye. Enti wey ayan sama branch and Sadio Mane enso editu dwa yempiem U17 e dey wafu tournament ni zombi no e baso na e dey games no egusu ekos na no da e dey Ghana ni Burkina Faso e dey abani ekoyese Burkina Faso ye boy kanin gbako a yentimi anti ano aboa ama finals no Ghana yentimi anko na after the game na president of the Ghana Football Association Papa Ndin e dey Simon Edwin Kett Okraku o dey enenu na sensam kakra enso okache U17 for Sunday no na se bibia nsa ye omun keep fit na fe programs one ma GFA the under 17 and no mantimi unqualify no ombetimi e de afem. We share in your pain. You gave it all. You gave your best. We didn't get the result. We are with you. The developmental agenda of the FA will continue with this group. Yami Aduma, Friday, we'll play another game. Don't worry. The IA or high is a process leading to your full development. And like I told you a few days ago, I believe in this group. We believe in this group. This is not the end of the road. Tamati, you gave off your best. We didn't get the results. But the future of this team and your future looks bright and will be good. The Ghana Football Association, I appreciate it. Energy, need effort. Again, this is not the end of the road. With our full support and the support of Ghana Football, we appreciate what you guys have done.
Yes, into where Sama Nurse Ghana for Association President Papa Ndin Edwin Simon Ket Okraku and so edit 2 dra na ya games on Friday in Abattoir so ya third place no ya 24th of June ya and Abasso Saturday no Friday Ghana and no on Cote d'Ivoire and so Abasso na fe final no so Nigeria at Sansa to Burkina Faso na fe ya afia U17 wafu zombie no na tournament no betimi age and so esin na so Afenko Pemo CK Akono or former Black Stars Nafe Kumasi Matema Asando ko player ne no saso ye coach aso da masa ene no Black Stars Nafe Kotoko nyina Ochiema Kotoko 4 omo win league no omo ko Africa na efutu obatu om ne se players omo se kenema Kotoko no omo hwe no man ton bia ne mom omo santo quality efa kan ba boa mafe Africa Champions League no mo no omo tan form tuma pa Efra CK Akono. I think Ogun has done a good job. He needs the support from management, which I believe is from Mano. I will talk about Kotokota and more Kotokota. But to a certain level, we lost 3 key players, Akubu or Prior. And that is a sign, who team you must have players you have to maintain. For instance, Kotoko say, me, what the American catch on say. They should try and maintain the squad no more. No. Rather, they should do some add-ons, quality players. It depends on what you want. If you want to compete with Africa, go into African where. I was on strengthening team. No. You look at this boy Oshe goes more. It's weakens the team. They have to keep him. Bring some quality players. Ghana, outside Ghana, whatever. Then it means that it means business. What they say. It's a very good effort. Some player like that boy from Cameroon. But I think it is a very good way. Now, what they need to do, they need to keep the team rather move quality and bring more. And I think with that they will do well. Yes, was ansem kronoma no na no frempa manson ono so former player ma Kotoko no ono so akasa kakra e da fa preparation Kotoko for e so me na fe Africa Champions League no omutimi ebono mboni ye o se ne no o ma bibia e so me ya ntem o me top players so mutimi ato ntem from beka team no na preparation no etime chance the ntem se na be ya Africa no moko no o me kan form tuma pa enso edi Efra Ekwan biya so no I will say you prepare well one dey me kire no program bi coach ni be ban for preparation I think say I will say help no mo go through because without preparation one prepare no well very very difficult me feel say bia your July August be starting me boy now if this time obe break you when are they coming I will say very soon so that they prepare because Africa standard no very high one dey me kire no and you know the preparation any certain players I will say you did beef up the team no I will say you're very fast yes we be making impact in Africa. Into way and some former player Edema Kumasi Matema Asante Kotoko Frempa Manso and so editu dwa afa kusi so support basa sounds na adwon so support basa muntie abranti and Ali Du Seidu or a Ghana Black Stars defender na no de yana se yekoye no abranti begine mu ene no obakonko den Edema Black Stars osia kan Edema Clement Foot our French league animo na osi abranti and den Edi Messi Bono osi boro abranti ni mboma enya de kotwa no osia no o de yentien woni Kumasi radio station din ade Pure FM ena edi enkomo on focus we de nante nkwana de nante no masa enya so nante ko on nante ojine yi okay she was it meet ya bonte say akwa we de oben nante sa masa o de ocean match baby on nante bia o jebo na space tembia space down and the minimum said the coaches can catch him say a good player ye player tembia o jebo we free okay we o jebo on who say one of the players ball jebo they big crashing no unya no ubenya na chanaje wa jebo no okwa no wa twa no myself be kwa jebo now like one who tembia who yes I want ten one who da Messi oni ball me oni credit na Messi on no bo basa na me like me so on ball ba me penasem na me penasem mama sa oni ball e kan ya she Messi ni ball ni ball bankasa I me baby me ko te we won tiri ko ni team video me stamp on Mbappe me stamp over me son na video no so magana me so no say na me sana se me so no say na me sana se I'm going to board on so trio man sorry and also say one guy o Messi don like on na mo beggars for yare kasi for yare for on na mo din
ono nkasa ono okamba bibia bonso aye se waka one asa ono nkasa on say Enti ani BKB PFM ene edi nkoma say ono na edu baby ni message na to din ko twitwi ni tino yo na ma no sorry na wanja antum kra bajatum we ensema na say Black Stars defender Alidu Seidu Osiakan of French League enimu Clement Foot ene no so ni pia din sia no ne odi ya Messi no ena odi atudwo no den sem na si midin ade Joshua Kwabena Jenim Yosef Fajiri Akan Sanso Bimpon Pokuware enso Akan Raymond na Sheten so boy na sem no ye di bejao yes so news team Kweku da wo de we so Kweku mebua Kweku de enin kusi bodu freakers akama no tin kama bo freakers ani adwempan ni Kofi Mensa brantie fufuo pa de kinko ofukumas na ba nti o cheze yes odi fufuo ai ne flap na ewa nti eya wonhwe na you be there be kan ne dia ba dia you know ne yanko esedem di yini ne yanko no mo afa mo adwene Joshua Kwabena Jenim ye be pon no mo twentwen mo anda Castle Van Dam ena busia mo te ne ye de mo afa adwenche bi bouncer to aso e de amamu adwen ko Facebook ayi SMS SMS na akoma faster no wose atima de bi ena wo chemu say